President agarukire yakabucira ubushomankuzo butekere musheke ngo nubwo buremyeso kukorwa kw'inguto yambarura bushenye na n'ubutungura irwaro rya bushenye kuraga arihere center yakana okuzaharengo rwa hospital oshanga iri abantu barukwenda nibicera ebyihanga rukwenda tutaba twakavera make sure twabihabuza kohereza ubuhereza kuri twenda kohereza ebyanje bicere by'abandi kuru. It has taken center stage. Twakoze kuka abantu babiri ninga bashatu bashitama hamwe kuganira oba no mukanisa oba no muzigiti oba na rufu abantu nibani bagamba corruption. It has taken center stage. Corruption binyamuru bibe ranke koko no twarese isende zuruka tezanye Manchester kwa customer yaziba yastereta twazibagana umushinga ibikumi yaretemwe kwenda zatore ekijaguze eki kibirishitebekanisiibwa ba make bushenyi gureta again ningasha imbuga kandi bagizire ngo tubararohe mu kurwanisa ubushomankuzi. Utilization of public funds ntwasajya farogwe kureba ngo sente zempa mushoro zakoresa ubwaje kandi twenda kureba ngo twagira umwe nk'abanyabushenyi okwenyigera omane economy mwene bantu mwe turgo mu criticizinga. Let's not be champions of criticizing. PDM bajereta otekuza kukora abebembezo ku rugo muri bushenye mpango basimire President Yoweri Kaguta Museveni ahabwo kugira umutima go kwereza ihanga. Ece kubanza omugenyi mukuru President akatwaganisa district hospital twategerize kandi namasiko ngo message no kugitwara tufune district hospital kundo kwegese kandi kapunda habwa bazana mawe ayazibire kumwanje kumushere atana mukaga mbere cya mukaga kunyo mukashere birebyo mwe ntatkunde mitomo bashaziremu gumpumure 2023 na mukaga icyo kikaba kare icya kabiri honorable minister no butiba. President Museveni ahireye umuganda gwa miliyoni igana kandi abatire idara aha kubaho kwa bushenye bahirwe medali obwe bebembirwa mugenzi kanoni yo wasimakado amakuru agagasha kwa Michael atwakire.